Ban penlong ke jingsa jingkan mau halor ke jingyai lenti basan snem jong ke village organization ha ke senong umran diary ye balatip kum ka nginya trailang village organization ha ka arpo nyo tari ku banai nailar arjara arpo ar la penlong ye ke jingyai kendulang jong ki dikhot ka village organization ki bakentup ye ki lai phau tali ki SSG kumban supen kan mau khandian Bayagan village organization lasdang nadu ka khandai tarik ubrai nailar arhajar khan nyau bat ter lala ban penlum penlang ye kilong kemi bandan halaki jong ki kenhun SSG bat ban yasno ha ka village organization bat ka jingye lumlang jong kilong kemi ka senong lala bani iya shibun ki jingkala ha ka imlang salang hapo ka senong namar lada sim tang ye ka pisa ka balakan show man la ka tayo ka bagi kilong kemi kila ilum marshipau tengka si tayo menta kalalang hadu pralak tengka bat ka pisa laju airam ha dekat kan village organization ban kerjaan ni lagi para long kami. Hakini jing rakhe jing dapat sans nem jong kan village organization la pensu tenat ia ke program dak jing syat jong ki long kami bat ke jing peniriam. Lawan ro ban saki daw MLA katha nyoba Jason Sokumi Maulong usiri Raja Brahma MCS ubade block development officer ka umsning CNR di block ki nongkit kam jong ke village organization hapo ke jing alam jong ikong Tilda Rika Wardkhar bat kiwe video, kasupok, wala kalian dungan, kalian ka-block, kalian baru kayo gibran ni tray, din ka kanya island na tayo kaya kaya. So, she's not nga siya ba ini, eating ay dungan, but ma, spoil lang kita. Paumsing constituency, kading constituency, kabanan bok halo patama. Balay ang gata kabanan bok halo patama. Program, Shra Kakubet, Banga, buat video, buat staff, member na po block. Nilai invite ini po maulin mo kan namun kata VO program. Pwede po kata VO program mo nung naiti ilong kaniluan siya nga. Yung Madison, gidong kami ka VO office jong na din. Yung man kapuat manipilong nitin even nung kami kayin garba ne kayin grill na ka-office yung giwe. Yung ninyo ka-office lo pura kumno nila ng tray. Teka hanta video doon lang nga. Te naka-scheme jo di MLA, ngonong IT, scheme MLA di scheme ba rin. Namable, kano nila ng pagpanghaman gusto nung silak, arlak, palat ay katangin na. Te mansya ka view office, ngonong ba susna silak, arlak tayo nga tay, tanga suki, tanga miedo, tanga pinyan niya di pilor pala. Mas hindi niya kata kapurang ng IT, nga ba't video niya siya. Naman ni suto ba yaki SSG kani NRLM scheme ba kani kadai baki yaki long me kapit slor yaki baki tray kilwan sikman kilong kami kitib ya kani scheme kila banyo kata ka jing hikay kata ka jing ri na ka jing tung ka jing tak na nakano naka block pio ka jing hikay pi slor kilwan sikman kaya ka responsibility from Emily Habaki one that's calling out yung ba pajasan gina kang office nakaliang dyan nga kung ang IP ngamla man ay sila mas na office kamlaw kalong no ba niyo ikita ki officer niyo i-video but i-staff dyan ki bawa kalat kaliti karong IP kani pinagkamaw ka haka jila dyan ni dyan kang Meghalaya kamaw kadai tang ka umsning block kabayo ya ka VO office what side ka umsning constituency ka umsning constituency ni haki apli ki block ma umday ba napay silang yun napay kuno ki try umsning constituency apli ki block umsning block at umling block tang ka umsning block baniyo ya ka office VO kabapura umba kralak okay kralak kiwi hapo ka jila kiwi ngidong ka masya ka VO office iyo banwara ika scheme na po ka MG ka MG scheme natin yung pitik MG scheme na rin kali ba tayo shift paski aba MG scheme shift paski kimla kung siya ka paman tegdeng piyo kung siya footpath tegdeng piyo kung siya ikapon day haka dyan yalang video badan lang hindi
iwa kila kilinti yang babajisan ang snahe kanig MG scheme hamman gisrang bakila snahe ka view office kita bro official or tempat linti sini natin nalora tiada kan dekat pala pele orang kam mentang ngapai kalau tadi apa ki umsing ki view Sanpo Arteli ki view office layo apa umsing ha umsing block tang umsing block kalau ka ege ban sorong ha umsing block dia Sanpo Arteli view sa ngadong pi pata sa kli tere shikwi di block ne sa kli shikwi district umdan view office kumadan po umsing balay ngadong pi umde bong ba disum tay maray nomde video ba maray kalau ba phi ki ba hiwan people slow ye ke jingdom kam kadika kamram jona pade bangan wat ke bangan wat dia tak galak kan di bangan triang video kan ni online yo video office atai ni klada tre nangis tak tre atai apa umran dari nang sang tre mar orang pi menen orang pi kaba menen jangni knowledge po umtasar mo dahan kabalingo do kalong ba hapo umtasar mo dakhal kidan kumba arto khundai na lai ko tiliki center group Dr. Shepard video omba Shak Republic Shak Republic haple dia tu yang ada taman ni haple temut ke view office kabalin ko mulo hapo bajalan ada hapo musim konsensi but kabayo aru kita sanpu patlina sanpu artli ada tak musim block tak musim block kadi interest tom barfa ki office badan punya Hindi ba susarong? Ano ang warang mo ba disem matray mo? Hindi natray hi napasang. Pero ti ay hindi man ay jingero bro ka kibadan. Kata ka di jingran jongan. Ngam no ka man gumuang na pingang ka man ang ipik ay ka view man le sa jimu le. Ite lo tebe le. Kapag sutuna ba de kalong ba? Kata ka jing trash tom jong video kamle ay. Ni dom sanda ka ti. Baka basutuna kalong ba? Kabadan kini ki SHG, kabadan kini ka view, pi kapin slot yang apa itu? Kani ka jingyat juga sans nem juga video jingi. Ini kung sabun padron ray kani ka self help group ni posnong jingi. And ray day lang ba jong isa tibor iba trekum BPM po blog. Iwan hangne posnong iwan kundu yang ba kung bakong kani ka SSG badon ka scheme juga NRLM. Ray hadot juga tu ngilakloy ban yashimti ngilakloy ban shimti ya kane bangin ya rung hidong juga ne kasnong ban perform ya kata self help group onda kane ka jurung dong jingi ray ngilayo khatway teli ka self help group nikong but nang ba juga khatway teli ngilayo ban ra ban form ka village organization jengi te menta kaladap sansnam kane ka village organization jengi te hangtu hakpo village organization hidon directly ki subcommittee but ki kada jungi khandai ngot but ni ki office beral sangot but ki isi member parok lolong group kongot te ha ka jutri system jungi jongane ka snong ka thau banwan ra ya kane ka banrat dengkhong ya ka jingduk jungi ki long kmi tentang bun ni ki long kmi sisong haying nimtip ya kata kuno ban kamai berseng kam ban yang halak ki jat lajong hanrai lenba ka jingwan jong kane ka SSC kalong ka bakkenan sisa ini ki long kmi bat ka ai siam ini ki long kmi bangin ketiau ya ka yok ka halang ka kamai ka ji halol ka airam siuram ngai blero ya ka blog listening jingdon di video jingdon di BPM jongi nambah di staff juga NRLM nambah di CC jongi nambah di itu di Dr. Benitri bun ini gila ai kata ka awareness program sapang di jingri ya ki tingkar rap kumna kiliang ka hospital CSI muslim keladon tilang bat ni kiliang ka jingdon ikada CGHA ban yetre rangkat bat ka help jungi ne po ka group jungi juga village organization leng ba jong kine baro kalong ka jingkerku ka bakrau ini ki jinglong kalong kami badan kene ka self help group but hakan ne ka self help group jungi o chisha kalong ka bakmen chisha but kajing pule mene kun isketeri la pule lu ka jingdon jm jong na leng ba jong ikin show ba shi pau ka shitayo kala pelong yengi kata ka
lapelong ini kata akan show kababun nam tajungi kalau pralak juga tang na ikan show ibarit nak pralak yang ilala ban airam siuram man lakapor but kini baro kalau gajing kerku sisa nam ta gajing don juga ni kastim juga NRLM but menta kasni hidup ni rakai ya gajing daksan senam ka village organization jongka umran dairi jungi baka kerteng jungi kadai ka WO ngin ya trelang tang kita tin blesigun blesi jadi menta ka WO jungi kala don live ho teli SSD hapo ka WO jungi but kani kasel hapro baro mensuangi don katwai teli menta ngilala mun adu live ho teli bat menta don salai teli itu ki na menta ki sel habrot ki long kami ki balatem man bat ya kitu ki ba long disable hoi na poblok ila ai hi ki jutik tingi bang ila ai bat menta hi ya jakaro irang ba snong jungi ila ai bat menta ngila da pendap hi ben penmadan ya ka ngila penmadan ya ka ban snano office de lamba nakaliang juga visi jong kasnong jungi kin sedang bertreno lo ka jingrum jungi hapo WO ho chisha ka show jungi ka ba arpo tin ka simai la ibadit swang henry ka jingwan pat na ka NRLM jong ka start of course banyu kusan hajar kata de ka jing lut yaki jing chikot jing kinu jing dan kam bat hadin nilayo kat saulak 10,000 de ka CIF bat ya kata ngila pentunun susu ya kata ka ram bangi ai na kata ka CIF ka saulak 10,000 menta kala roy yang ni hadin kumba khatnyu lak ai kata ka sut ka bami lai lak ai de nalol jong kine baro ladang ni nang kiu sakmat kinang kloi ka airam sura ya kilong kini jongi ni kloi ken ban khai kan ka pisa bangin yo ban shin airam siuram de lamba ju kasut yo nong ni ju ka wio ka bade batang naka kasut ka bade tang naka bas spa de shit ka kasut ya kilong kini baro bade kibun long kini jongi baro bakin donno haka SSD namar ka SSD kadek bayarat shisha na bantangi kilong kini kum kayeng kasam kabangi pendap ni syakiri dhamangi kilong kini kum no ban pendap ya kayeng kasam kata ngawer ngakerpat ya kilong kini jengi kipampat don ha SSD aku bakin ya rung no haka SSD kabakin pencemai no yala de haka SSD banwan syaka WO jengi maka don gejingi rap sibun hanak bantajuti haka lor kuat ban keng ya gano ka business ki kuat ban keng kum ya ka rep karyang ki kuat ban keng kum ya ka